Assam State Disaster Management Authority pen lam toy kimi kapak lang thu curfew ajur sirke papor pen ada prang phwa porat kapajum KSA pen Hamren Municipal Board of Hanpanok si son thonma lam pen pinpura lok kapajerdam Political Party do ancelang pen BJP aphan parem veknang popu ASDC pen kapangda Kardom Karbi Prime Tumalong Penili Sami Raniti Mungpi Nanar Joitha Beertang Ton Pen State angkang COVID-19 kemi awar mon theklong si Assam State Disaster Management Authority pen chiti CR ni pen lam toy kimi paklang ponthu Laso alam toy alua teng kulat kang puapor ajo por phai narkep an pathik pon chiti CR ni pen Isia district pen Akapreka district chidam chiwanglonglo Laswa kimi alam toya teng curfew por pajum ponsi ajo por phai sirke pen puthot ada por phai phwa por an curfew pado ajo por phai narkep apor an hotel restaurant dhaba kulat han parbo la pen thesria kulat ingpu unlo monit keroya bus cheleng longlo auto rickshaw taxi hehoya pan kharoi siang hoya teng monit thablonglo seta kabenai COVID-19 ang prim i hong kachipia bang hu bang filapen kate baratum laswa asai claim on chochi gari kebe katum lapen kache thabatum ta max kirim akenang sot alam ta akim ya hukumalong RDP dam thu inut wet le gari veksita kai ke ing hono kan along max sidip nangji lapen university pen higher secondary school ang dengan lokithan alam toy thopon lopusi Assam State Disaster Management Authority pen kapaklang alam toy alok kijong padu Hamren arong supiang kangrat ke thek prongason nona mat Hamren Municipal Board ke claim pon wek nang jiaputhak KSA Hamren Head Branch pen Hamren Municipal Board Chairman Biren Tisua Phan Panong si pinpura lopajer dama berta pherangke hundor krope berta nang pale Chairman lapen Vice Chairman Tasai Hemalong abang ka vedera jok Ward Commissioner Purnima Hansepi lapen humtara teron piatum si pinpura lo dengdon Pinpur alu along Jasmet Street Light ke karke hithi kulat bithe ki thoi ki oiwar hokjo apen kulat kam yatum aning hang aling ador pen kapejor long war era puthaksi jongpon pusi KSA Hamren Head Branch amepu Timothy rong pipen pherankia phan pachini Number isila ke Hamren hithi kimi pen hithi dak hithi banada nitum kedam tang tu chen 18 ning kan kar bilo chole song pen che song lo straight line nang pinai puwa teng pen sarkar pen nang pilo wai fit stame piningan na bangke labang so straight bangke karke si ong munak lo lapen kahi no si ong munak lo sila so puthak pravjin pen repairing nei lapen straight light ki bang panglum na lang pusini tuma diman pipon lo lapen nomor hini bangke lalo jesemet ilitum hithi ki mi le damo hithi ban le damon hamran lamangke keter ke er kedam tang me echi close amilitum karbe chali song pen ladak cleanliness drive sistem claim pon lo tasut penang claim lo sistem nilitum hampang song tu niltum dede majau hampang song le claim samila chiklo yon joni pene phong ba ning kan si pen phong claim pur la chawla la dakang khirjeli ladak authority tum mate tan committee tum bainong mate ladak pen kai point ta sweeper do bahini thom do alang li tum han same asai ka chiklem bang ni tum thek mon long e lasi pini labang so lo pen tum chairman han chuning rilo hithi rui pen phong bang ke labang so sweeper num bang ke hithi parkok nei mate pangthira sai klempo nei lapen isi bangke dustbin na bang nil tum lada ke theklom jum hek lasi dustbin bang panglum nei ki thom bang lalo ili tum Hamren hithi along bangke Hamren Municipal Board angkang bangke okhanador bangke chuning 2020 September achi close pangdak ponlo alang litum kapithik adora muyeteng halasot deo teng bangke pinili tum dak Hamren hithi long bangke ladak alang litum ko anma ki jongpon oga dor bangke litum non alang tum ki jong ador teng isi da ka chonam long ave lasi laso teng pulote Hamren tan committee phan bangke oga yor tum bangsi apawar the munaglo mate alang litum phan ing tui munaglo lasi la pu bangke chokchi daji tan committee pen pangdak lo pulote tan committee reta teng sorni la pen isi bangke kedam tangan ingkan bang lapuan ador pos same hala so teng jorne pula tanil tum chini athe hormodor bangke dam boy bang boy sitame alang litum Faruhini dim Farothom jor desame tan committee pen public fan thangna notice ave ki yordom handa thangna da order copy ave order ave pinsi non bang alang litum jor bara lapu
Alang litum apin puralu chairman aphan palisi kachingwai padopo pusi ward commissioner Purnima Hanse pipen lamchak chepidun. Pen ladak Hamren Municipal Board along nang litum is memorandum nang pilo la sila so memorandum abang nilitum chairman aphan nili pipo la pen dak nang litum nang la so topik get home alam mang stan nilitum chingwai pon Mentila rong marjonga rong kachilinga towar kapat tang pipedada jok lang khordon kehino thekte kapora hot rong isiara thurpak pen ke claim pona berta kat news asa hemalong berda nang pali Kidam tang suri hini ra kre troxy kre narkep aningkan malong karbiang long autonomous councils em tuliram rong hanga phantuning response power block atowar silam ponlo Bon tame contractor atom bangso powers block atowar kasilam kapa beng hoya joini kasilam tangadim anta henu pon bomlo Son si pini rong isi ara thurpak si towar ke waka dim longli thokpon lo lasi prabjin pen la so towar kapa tang serak jiaphan rong marjong development committee kongchun bang Moja Singh Kiswar hin pen Karbiang long autonomous council CEM tuliram rong hanga phang tuning report La so sai ni tung ki claim nang kok ke la loje ning kan hini frang mane alang li nut timung sa ho contractor pudi alang tum Karbiang long autonomous council CEM yem tumbang alang li phan kam pilo kam pidia da phis tame alang li kam nang claim pang beng hoilo afrang ke bang so twal tame ni tum manja blok pen nil tum hana pi ita suling atwar an kimi pi hola sohut nil tum la so ita ta panghunang nilo tapulos tame hola sohut alang li tum tangkale ka chen je phan alang li tum bang so kam nili si long lo nili kam nang klem pi po pu alang li nang klem pa beng hoi lo il nili tum bang so rong atwar ka hinu ko an ni tanili tum kipu batai lo lapen Karbiang long tim atum han same nili tum ladak Klaba barde hultame ningkan wang tan nilitum bang suatu warga hinu tapak lang pon bom lo lapen nilitum hanun lo dak nilitum ka jela sung piglo ladak lang kit he hulo plotang te nilitum atwar lang pon bom nilitum ki sung lo kok lo lasnal tum prabjin pen Karbiang long tim pen tame alang lia ke hai CM tuleram long hang pantan nilitum chuning rilo batai isi hini nentum nilitum chuning rilo than lo lapen nilitum kacing honai korte omor sing tiso em hastame alang phanta paklang lo nilitum batai ta nilitum chuning ri bom lo tame chonghong non anta nilitum chonghong bom ta lang nilitum ta asai apor kachilong lia joini amasi nilitum non mithang si nilitum bang suatuar te pami phan rong si rat si pangrum si nilitum klem nang kok non nilitum rat pen klem pustame aku puthot arwe yang no pustame nilitum akisung la sonang taksi aku nang le bom tuti la si non nilitum rat pen ke chingwai bang ke non ako alang litum Karbiang long pestame ilitum han nang rap tong tek tek ko stame ilitum rat cipang rum stame ilitum atwar cipang thir nang pusi nilitum aku non pini puthot nilitum rat don pharoi sira idon rong marjong mentila rong marjong ara cipang rum si nilitum pini la so sai deng nang kok la sini non nilitum kacuning ri kantung bang la loje Karbiang long tim CM tuliram rong ha ke hai phang same nilitum han prabjin pen alang litum akrang pen ta alang tum thek long lo la pen nang ka chichak do la si prabjin pen nilitum han la sotwar nang ka slam pi ye phan alang litum ha si nilitum Nangkili ji Karbiang long autonomous council kili ka hut ke BJP aphan parem vek nang jipusi ASDC songja posar sing ingleng pen kapang dak pana berta pherangke 100 kropen berta nang pale BJP atum council kachari isek ongdung kaching thura moklem klepen kidip penang dopusi alang ni pen akol pipon Lasti Karbiang long autonomous council kachari asor karlarwek nang jiputa ingleng asang ho pen rada phan kapachini pon alam he pherangke atmang no ningje tangte alang ni pen kaningje alam arju iksina Pinija semet ladak nilitum ASDC lapen ASDC Youth Front ahin pen pherangke mai ke phapon alam thei bangke lahenlo je non alom alam dak Karbiang long ratcharia tomon ba non ke dubom la BJP a sarkara hin pen Karbiang long kaparu hup alam thei puthak sinilitum ASDC song ahin pen tame ar sikchit matha ponsi labang sunon ephangke bang jarni
bangsa BJP sarkar kelar ponang je kenang sot tu ko kalam thei pe sinili tum dak jasemet so cheng la pen ke hamren ni tuma ASDC constituency committee kachari pon asongja tumphan kachingki chethan kaching wai lai ji pan sri tumpi ni dak si kachetong la pen la henlo je noni tum kar bianglong adang thei pi langdam et plu tang te jasemet la bangsa BJP kachari hut kar bianglong paru hup lu pu sinili tum hin pen ke pu ponang kok la sidak isilam kani je dam kang tung la helo ingnek me parni si alom nini baga prang jirigin deng along song BJP a sarkar hin pen hadaga rara tumhan mane kapamang huji pu ajoy ni la tumdak town committee inauguration hai kam claim dam sita labang ke ingnek me alam ko sri tu BJP sarkar phan punang kokpo athi jirigin deng ha wara son ke dama phada dak towar ta ave pin pen ningkaning koi masi jirigin deng ka chala towar ke ave dedlu sita me hala so towar ka ve bange pini dak tim kar biang long tat la so towar ka velam ke chicharche jirgin deng long da hospital la so ka pa meji phan lai galang kum thang da step ke deng pon avi hadak doctor ta kenang so da teng pen ave dowai ave nurse ave hadak ri hinga me ave si lai lam the bange la tumat hadam de pin pen men non la council election nang lije prang tum town committee pakaina uret dam la bangke hada gara da phan kapal lua kam la pen ke la ke ingnek me lam binong busuni to me hin pen tum la pisi BJP sarkar tum pini pulo jala tum development claim uno pini la son si pusita tum mi lam tali tum theklo so cheng thanta hawar alom lam pus tami to war ka vi pena jok areng aise se au supi Thela pensi hospital kasi ponnang towar ka hinno inghan ke ong kang doyon iya jok towar be musa apram dam nang juilu la son thot ning duk me melam tir the na hokta bilu pusni tum hin pen matha dam la sinon BJP a poribortone tum theglong lo dipu long ta civil hospital ta pavidet civil hospital la tum pangbodet lo pavidet lo la si BJP a sarkar atum pini kar belong sharidet pana ka pre tum dak thang ta thekdam long le BJP atum pini ladak jong hele develop pula tum chi pusita develop puiba ele tum soni son thoma kam si theklong choji elong long ni waiting set theklong lo IB la tum kim o long potrok la son IB kim do la pena bangke aku la jasemet boundary wall mokha a office hem ave a school hem ave sa boundary wall mokha la son ka selam lai tum theklong sitame la ke rada tangka rada khiedar ka phalang no kam chot pusni tum hin pen jong damji la sipiri tum theklong BJP sarkar bangdet pendak agriculture sector Karbi Anglong ke litum sini lo pansari kuri so se rat ke dake kiduk ke la pen ke kashu tiki arat tum si ke ong lada gara tum pini ar phek se kashu tiki parok jang phonga shu tiki sok se kashu tiki hamso se kashu tiki nasputi shu tiki sita la so asai kashu tiki arat pen kapaching thur ai step up ke BJP sarkar hin pen thang ta ke deng pon pini amta ni tum theklong li la sora thak tum langdam nang West Karbi Anglong district pini baga district pu declare that lo sitala bangso district long ning duk me melam la an isi 4000 square kilometer isi hawar phan akang tui kashar le hawar saidak matro rangsina college isi wat provincial high college ke sitame Karbi Anglong long kachari tim Karbi Anglong le punodak BJP sarkar atum Karbi Anglong long ke do venture college samukha ta pengelada ke do venture school samukha provincial high phan pini thangna step ke dengpon la soni tum hin pen theklong ko communication sector transport sector le tum lang bu same dak tovar pen cheng lok ka duk ka bi thang na ta pini RJ avi pin lo la sinon na tovar si hini ki bui pu sale tum theklong ji lagi PMGSY tovar e pen la bang ha NEC tovar pulutang ta Karbi Anglong PWD department pen ki bui tovar choilo pidianta Karbi Anglong ra tum mane teroi long le det nona bangki la si BJP sarkar la ke isi BJP party dictatorship BJP a party isi vet a hin pen chepa thek det la son kacheri isi sarkar so si pini bange man det BJP a party kali prodang kali to marjulong lo sanglong dunde Congress dum sanglong dunde ha ASDC supporter dum sanglong dunde ha APSLC supporter dum dak sanglong dunde la pen ke BJP kali prodang teli tum pini theklong job card paisa talong le job card talong le la si la banke BJP a sarkar tum jasse met minimum la so National Food Security Act aronda la tum ka violate lo la ke karkan lo la pen rada pan ka panung a sarkar binong sela kene tum hin pen jong ponji la so potsi pini Karbi Anglong Autonomous Council long ke dutang shik shidul arona teng pen ke long tang aja kong 95 MOU teng pen ke bang tang aja kong amdami non da kachariya sarkar atum atim Karbi Anglong atum ke thek thela pen atum kaning join no ajok
jakong to anda pini bangke dispur long pachiru at la son tum thek long pini bangke advertisement da dispur ben sinang kipi la son tum thek long la si karbiang long phan puthot ki kim kerang thunang je phan karbiang long karbiang long arat karbiak he tum amana peng ka long ji phan si karbiang long ke isi akimi la pen ke akimi kachari abang so political culture ke van ji phan BJP party phan ke ta ke kaparem ke nang sot pusini tum hin pen thek long la so pot si pini nilitum karbiang long ke do an political party tum hatani tum isi epillo la pen ke non nilitum jasemet congress ai a party pen kachin ki chethan penan ka cheton do si ki ong du kam nitum claim ra bomlo lasi akapre ka song tum hatani tum hin pen putho chuning ri pon thuji nangli tum si tame BJP party phan ka parem nang ji pa join ne pen chingrup pet pen ke claim ke dam nang ji la so ham phang long si wang nang pu pusni tum hin pen putho chuning ri pon thu nan malam sopora phan bir tamu ington iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke matha nang nilo alon medicare store ke chengsi karbiang bong pen kampucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 impulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekji la Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare store along nang litumta humri ignot an sose kachini jia phan la abel ki pia number along humri iktame Diopani College for higher secondary and degree courses at Santipur 785602 Karbi Anglong, affiliated to ASEC for higher secondary level and Assam University Silchar for degree level. Admission open for the session 2021 and 22, only for art stream, or for honors in political science and sociology. Also are special futures, dedicated and experienced faculty, excellent library for students and teachers, reasonable fees, large campus, educational tour for students. Lake National Highway 39 Abdum Porpathars Police Station Abdum Sidolo. Labangso Diopani College lake 1st August 2009 and kansi pangchen that no on market result meeting bidding HS second year of the first level Bangkok, second level Bangkok Sikap, third division 56% of the pass. And at that bank, excellent library do, experienced faculty do, la pen, degree la bank, major offered like political science, la pen sociology. La see, that bank nitum quality education to be considered or ilo. For more information, call 600-157-4029 or you can call 700-2769155. Hurry, grab your seat. Dihinamo pit putat bir talong wang thulo Langlok so moniram rong par arong piningkan an ningkan troke pleng tanglo rong kachukim tang setame raratom towar ke hinopen kisung kachechak nang bom langa berta phirang ke Rajiv Bepe berta nang pale Lakha kre plikor county constituency ka palo langlok so ahawar moniram rong par arong raratom kachelenga towar ke hinwa jok raratom kisung Rong araratom pen kethana tengke kidam tang ningkan hinia prang non karbiang nong autonomous council kachari boma sarkar along a worker satum ke claim pa beng hoi pusi arbok pon tang ni kedam tang MP election aprang setame delong setame ruling tum phan workers tum phan ta tuning ridun lo lang tum phan ta proposal pidunon pu thek mucho chini mucho da korte tum phan ni tum tuning ridun lo te bon setame delong ta nang selam le hala suhota nili tum si ka che selam non nang tu delong ta thek long lo latani tum khado we mi kar me thur tum thur pak pen rong ni rat si ki klem masi non ta khado we mi kar me thur tum da du masi adelong ta non ta na tum da thek long sila swa delong bangke a hok pera bangke RCC bridge le nang pitong thek theu same hanging bridge an baksi nang pipe
dia da yok setame hanging bridge an baken nang piason te pu athe mane barikha ta pe ningkreng ta pe ladak te election nang dolo te polling station binak lasi army officer not polling officer not kaprek arleng this tame election halo government ke chingon nai wang wek nangi lake nilitum jongjung leke lat chonnya tuar kalilu nono wange lasi laso polling station wan ke kaprek ka party te wang ni kaprek officer ta ke wang ni akam thedung du lasi laso tuwar bang ke non dobom MEC sarayu tusu lapen Karbianglong autonomous council CM tuliram long hang alang lita matha pon sonte ni tumla rong ni rata anso sening sami puse ni tum ben pachini lapen towar sitame ikrong wet pensi rong asoratum hithi borwa kidun osomaratum school kidun lapen kesu kiun e hur ason sekelanga hem an kachepon anta laswa towar pensi radatum chehedatlo Anparta ambulance le hangji pusita mobile network ta awe kachilenga towar le nang piason te mesenji pusi rong arara tompen ningje lasi local MEC mate EM Praju Tiso lapen Karbianglong Autonomous Council EM tuliram rong hangatum prabjin pen KAAC MEC kilik aprang towar nang selam piason te mesenji puta rara tompen kachuningri pado Yongjung matha dambang ke la pulaja nil tum anikan wang sitamela somsi mane tum dak locality rong ni ke cerap tin tum klem bom no son thaksi mane ningkreng mane bar khala hai bala por chela tak sik sak do ta election tin da mane party tin da nang chak non puta bombu bris tin tum long ni pen cerap ti ningkan sek pen batai hini batai phongni an anil tum bonai nang bambu bris pina posi mane lang thilang pleng pen tak sik sak do kok sila tum ti na che salam bom lo sin non ke bang ilang ke bangani li hin pen kichuning ri ton bang la phana ya athiman non ke bang ji la 22 abang ke litum MLA MSC council election tupu labang si aso pen bu sa dan ni la litum kedam ke bang siksa polling officer na mai army officer na mai aposi la non thek te mane un an ke alang litum phan pen bom rajuti so sar la pen la tene tuleram no hang sar phan kichuning ri paso da ka bang gel phan la je mane nilitum la so ali phan ke kenang sot posil sila non election na prang la council election na prang le un te la so ali nang PG phan si nilitum la rong ni rat ke nilitum kichuning ri pon Hauraga Sport Association Auditorium Horalong Pai Niphai Thomke Praisiarni Hini Angdeng Hauragat Kisan Morcha Hin Pen Kapedo Berta Perangke Rajib Bepen Berta nang pale Kisan Morcha Hini Angdeng Klem Bangphu Amai Hauragat Constituency Kisan Morcha Amepu Birijars Wargiari Pen Kacharia Mayalong Alui Sarpo Aman Pen Karbianglong District Kisan Morcha Amepu Mongor Singh Hanse Chitongdon Lapen ke Hauragat local MEC mate EM Khonsing Rongpi VDC Chairman Ganesh Inghi Hauragat Constituency Mandar Committee Secretary Bapuram Ingti Lapen Hauragat Kisan Morcha Secretary Ritumoni Borwa atom Chitongdon Labang so amaya long sai katiki ahin kacethan kachimum penceng lok sai katiki pen ale kilong thetan pu hehu chethan pon Kidam tang pai niphai ingkora trokajo diunga long pang thek thek thia tumpen trak aphan kateng kheng duna hut bang phokari ke bekatum ke apran tamnang koklo Bangso putak Hamren Driver Association ahin penta ningdup chepaklang si mepu khorsing phangcho pen japon si pai niphai thomke pra isi anikang sam methang sa hemalong milur kai pen kachiki moajai makeup aman pona berta pherangke hundor kropen berta nang pale Kachiki moajai mekalong pai niphai thomke parni Hamren hitiki milang ke thia hot kisung ki phodun a driver aphan kirap kapajerta padopon Driver atum ke kachongda chodatum kari ki vek pen loksi mithanga hemarit kachepang reng jiaphan mekjang longle no jang longle ke klemnang lapon kido ka puthak ta komat ne kanghon ka jingso ka we pinatum garia long tengkheng dun si apran karmudun asai ke komentu ni ning ing samon e lasi adai kido apang phua phang soda pen ingsai ponang ji pusi khorsing phangcho mepu Hamren Driver Association na pen Hamren Vehicle Owner Association amepu Krishna Prasad Sharma pen ningje pon সভাৰ যোগেদি যোৱা 26 আগষ্টৰ দিনা দয়াংমুখত যি নিৰীহ 5 জন ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনে প্ৰাণ দিব লগা হ'ল তাক আমি গভীৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে 1 মিনিট সময় আমি কণ্ডোলেন্স ৰাখিছোঁ লগতে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ এই কাৰ্যালয়ত ইয়াৰ লগতে আমি যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে তেওঁলোকক আমি আজিৰ সভাৰ যোগেদি গৰিহণা
বা কণ্ডেম দিছোঁ যাতে সেইসকল দোষীক চৰকাৰে অনতিপলমে ধৰি উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাম যাতে সেইসকল দোষী বাচি যাব নোৱাৰে Novel aso a program ke deng ponang kok alam puthak bangke ke dam tang tarik inkora trok agos aju opor ilitum driver lo gari ke bek akor tetum doyong mu kolong alang litum apran pang thek thek the akor tetum alang litum phan apranar mudet laso posi pini nilitum laso program deng nang kok lo lasi alang litum thilot pustame ilitum aprandam ju pustame ilitum alang litum phan chomme phangme anse parap thegi phansi nilitum laso program same nilitum deng pon lo lasi ma pamu het same nilitum so prang same nilitum alang litum chomme phangme parap bithan condolence adu pon lo lasi non lili pudam kang tung bangke lalo jok akor tetum same alang litum aphan apran almudet labangke apa bawe tum phan si alang litum apran almudet la si nili pudang bang tung bangke alang litum la son thot thak si kachuklem bang akor alang tum phan same alang litum tal puson thot thak si ilitum kelang chari tum do alang litum same alang litum phanta sodak ben alang litum phanta puson alang litum kedam tang la bang pho korte kichie son thak si alang litum phas tame la son government ahin pen tame alang litum phan sason paen poni phansi nili hin pen tame chuning ri Pinya birta banggil pansi kangton iklo domi thakmi kurwang thu